Zandar Somvelania, Bihar State Chung Madhubani District Khosa, Sangita Devi Chuan a fapa zongin an ina changa hnaitia ni tin na thona na manchin office avakala ma se tu ma humai lo room kongkhar alo in honga light alo in on sa awangle pona bike a hmu box si awangin a fapa chu khoya emo kalzuka ngain chu ei tura an in lama aron hon le thoi rinna anita a ngai thatlo no poni shan pa chuang lovin in lampan chuana hosan le a ma se a fapa avina sa chu in lama howele mai tura an ngai lain a ho thei tatlatlo zan kho a ngakin a hmel mu tur a om thei si lo chuan a chungte atimang ang tak zet to a biak khlat na manga biak po an tum la in a mobile phone in switch off ati cell box si a chungte tan chuan amang an thlak tak zet nge yang nuber Sangita Devi le avina sa unaw pa chilokina ta chu anmang ang hle to maya enge ti masakber tur po an chethiam lo chilokina ta chuan mun sang sanga an chungda chu phone manga bikwalin avina sa an hmule hmulo azozela ma se tu ma in an hmu thu an soilo a thia hnai le thenam khoweng te po anaw omna chin an shale shalote azol boka tu ma rengin an du chana an pe thei si lawa anu le o chu anmang ang zol ta hle a hetianga thilthleng hun hi November ni kwa kumsa ni somni pakhat kha ani atu khwa aron wara chilokina tale achia hnai zolmi engmaza te chu Benipati police station lama thilthleng dan kim chang shil turin an vakalta a police station in charge Arvind Kumar le police engmaza te chu police station twalzola chuan lo omin anjinga pakhat chilokina ta mel shat lo ombe chuan lo dong songin thilthleng dan kim chang police station in charge Arvind Kumar chu an shatir ta a avina sa hi TV news channel pakhat BNN channela chanchin tharbo sai thin tu te jinga mi an nge nge a police lamte po in chaktaka malak ngal an tum thole avina sa omna chen chu sha chhawat an tum tor thote an lo shel no chuan chilokina tali achhian te chuan police station chu an chhuasan le a ti chuan thana in charge Arvind Kumar chuan thunei tu sangjok SDPO Arun Kumar Singh le SP Dr. Satya Prakash ate chu thilthleng dan kim chang report pe in an shat point in police station in charge Arvind Kumar chuan no chuina akalpuita ani avina sa abo changin nili lai liamta ma se masona engma sha tur le motor ala omlem lo November ni som patni kumsa ni somni pakhat khan a omna chin shat lawa bomek avina sa unaw pa chilokina ta chuan chanchin shat nuam lo de tur thu thin chong adong tatlat mai chu athudona chuan onsi police station huam chung om thipura khokyang leilet fianrel ang ring taka ruang mu ani thole ruang chu akang ani ti rin theiturin ataksa a meikan na hnu ma mu tur om nol boka chu ruang chu avinasa ani le ni lo wachen turin anron shatira lo ni a avinasa chu achung ten dam taka an ina hole mai tura an ngai laya ruang char ani thu an shele si chuan an ril ru adengin hlona in an khathar le ani ber chung kolam ten an thudon le shate chu police station a shil shave ngalin ruang an hmona lampan chuan thana in charge Arvind Kumar le police engamosa tinien ruang hmona lampan chuan an kaltangal vata anwa thlen chuan ruang chu plastica lo in tuamin ataksa te chu meikan nange ni om tak hian liamna tak atwar ti an thei maya alu lam le hnoi lam akan na sadeu awangin tunge ani ti finfia thei ani ri lo annu revak lawa ruang chu anawani le ni lo finfia turin chilokina tali achhian thin khate po chu anon thleng ve ngala athom no in bel le ataksa achha to ema wangin an thei mai bik lawa ama iro chu akot dinglam ko zung chang pahnia azung bun bun an zok mo chang chuan anaw avina sange ani ti an thei ta ani reilo te chungin rong taka avina sa tha ani chungchang chuan veng chung afan chuak ngal veka soita kangkhan ama hi TV news channel pakhata news maker ni in atho pui media sang tele ama lainata khongai tu te chuan tol thatto chu rang taka zon chu ani theinan le antor pui zia lantirnan November ni som pathum kumsa ni somni pakhat lai lam khan candle march an nei ping nge ani he candle march hian political party sang baka NGO pol sang te po an tel thawiawa sarkar chu tol thatto rang taka mala a zong chhuak watura an phut thu an aw chwa pui ta hiala avina sarwang chu police ro man anga postmortem ni in resulta alandanin
mi kutuar nge ni ti finfi ani a alua hliam na tak anei baka atak sabung sang sanga te chuan hliam te naw anei nual boka police lamten avina sa khol detail an chin chha danin chin shiat lawa abozan dar kwale min somnga paria chu phone call adon hnung ber ni nan tar langa office CCTV camera atanga alan danin hetia phone call adon hnu lok hian office chwa sanin heta tang hian awmna chen shiat ani talo ani police te chuan phone number detail an chui chiana lama avina saron phone tu hi punkala devi ni inan soya thuk le zwala hnu chuina an kalpui zel taka chuan thilthar shiat an nei bil ve zel boka police chu chwain atarlan danin punkala devi hi nurse ni in anurak health center a athok ni inan tarlanga ahma thlaing mozat kalta atang khan avina sanen hian inhmelsha chawin anin ngai zonga ti chuan police te chuan punkala devi kaltanga thuthar sha theibe seina sang tak nein November ni som pali kumsang ni somni pakhata vakal chilin an chen in atang chuan thuzo fiana nei turin thana lama an shwaita a SDPO Arun Kumar le na incharge Arvind Kumar ten thuzo fiana anei ta ngala kil sang sanga tanga thuan zo hnu in punkala devi chuan avina saboral na chungchanga ein nam hnoi ngei ti aphatalawa tin ama ba ka hian midang po an telve tho soilang tilbok ani punkala devi in puana atangin police lam hian mi panga an man bil le a chungde chu Roshan Kumar Bindu Kumar Deepak Kumar Pawan Kumar le Manish Kumar ati anni a anwai hian benipati khwa khosamek ni in hengmi panga ti impuana atang hian police lam hian thuthar an shal bil ta zela avina satha ani chungchanga engkim ro manasiam tule abul tumtu ber chu anurak health center nei tu pa Dr. Anuj Mato ani thu hengmi te impuana atang hian an shal bil le a police lam ten man tuma an zon le chuan a omna chen shiat lavin alo bi bo man dei mai journalist le activist ni bok avina saboral dan chungchanga politics thengthlinga in beina achwa pha tak zela wangin Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan angai thu tak ta deu anyang police ho to lian lam de chu thupek pe in tol thattu de chu an phu tok shemna pe a chaktaka mala torin thupe ka te chuak nge nge ani thil sol ti tu te in puan atanga alandanin hetiang he thil thlendan chu ani avina sahi lo nei tu anbike safati pani zenga anau pangjok ni in Bihar state chunga madhubani district a khosa ni a kumsang ni som pariat khan avina sahi graduate in atumbir pakhat chu nursing home hona mire theizok te ta na na tho adu thin athil tum chu ti puitlin ngei tumin abezela atopa chuan J3 healthcare ti mingvo in nursing home chu ahong tangi nge a nursing home dang ti aya damlo en kolna man atlom zo ka wangin pantu po an chanem vial zela nursing home dang te po nasataka ngong phain atopa phei chuan nursing home sang intel khom chuan Bihar sarkara dot pho chop then khatmangin complain an thelu ta hiala kum khat po akal puitlin ma in kumsang ni som pakwa khan nursing home chu kharsak ani leta a hemi hnu hian TV news channel pakhat BNN news chu zom le in he na hi aboral ni thleng hian a thokta ani kumsang ni som pakwa avina sa chuan RTI kaltlangin nursing home sang te din hmun health department a azota heng nursing home zinga hian anurak healthcare center po telin RTI kaltlanga chana department lamin an shet nuwa nursing home chen khat chu dan lawa din ani ti hmu chu anita a sarkar thupek angin kharsak ani hloma heng an kharsak zinga po hian avina sabial nu punkala devi thona anurak healthcare center po hi atelve nge nge anurak healthcare center nei tu Dr. Anuj Mato an center kharsak ani chungchanga athinjim hle maya avina sate ina kalchila thilomja soipui tuma akal chumin avina sahi lo omlawa a u chirokina talo omin Dr. Anuj Mato chuan avina salaka alom lo thole achunga engpo thlengse ama thor aniang ti in thinrim takina vota a tin heti la hian Dr. Anuj Mato baka nursing home an kharsak chen khati po avina sa chunga hian anlom lo hle a anni po hian phuba lockdown tur anu zong ve reng boka avina sa po hian alaka remchang zonga achunga rong taka che tumle anunna atana hlo om ti a hreru ve te po anima na November ni sari kumsang ni somni pakhat khan Facebook kaltanga posiamin chu aposiam chu the game is over ti ani hun le ni aliam zela Dr. Anuj Mato chuan ro manasiamin avina sanena in nim nai tak
a hnuaia thok nurse Punkala Devi chu man tangkai dan angai to ta a sumle pai tam tham taka vorin an thil tuma chuan puiturin a som ta roi maya nurse Punkala Devi po chuan an somna chu alorem ti sakve tange nge a an ro man siam angin November ni kwa kumsang ni somni pakhat zandar kwa le mi somnga pariat vela Punkala Devi chuan avinasa chu phone va bia in a thona Anurak Healthcare Center a in mo puiturin avasoma phone bi pa zelin akal ngal tur thoin ani po chuan lo shila heti la hian avinasa hian news aboi puilai ni in an ha thona office an in bulmaya omani a akal na tur Anurak Healthcare Center po an chena ina changa ke po a kalphak na mai ni in abial no Punkala Devi ti omna lam chu apanta ani atira kan soitak angkhan office achosana changa reivak lawa avinasa no Sangita Devi chuan afapa chu eitura kovin office avakala office kong kharte chu alo in hunsa awangle pona bike alo in hun boxi awangin Sangita chuan afapa chu khoya emo kalloka ngain alesan bele mai khani a ti chuan avinasa po Anurak Healthcare Center lampan chuan akal zela meter zali vel akal hnu in karwar kungsira loadingin kara chang chuan Punkala Devi chu alo chuka avinasa chu kar chunga shwailuta a malam panin ankal zela Anurak Healthcare Center an vathlen chuan Dr. Anuj Mato alo omin Punkala Devi chuan avinasa chu chambara shwain chuta chuan cher pathum vel hilo omin an lo thutir ta a eng emosoin an ti dun borbora ma se avinasa hian engkim mai chu ruahman rukna vekani ti renga shelo Punkala Devi chu washroom a kalin aron letle chuan tuino khatle marcha di pranking phein avinasa kiang aron thlen chuan tuile marcha dip chuan thokle khata hmaya theta thot maya avinasa chu atal boita khwa mu theilawa amit aming theibuk si lo in sa seng tura akal petek lai tak chuan anhnung lama changin Dr. Anuj Mato chuan be thutin thingbungin avota chhoi maya chhuata thluthanhukin angonga puana rek bitin reivak lawa avinasa chu achatla zuita ani avinasa tha ani hnu reivak lawa he twal thana a innam hnoi ve thole ro mana semna a po tilve Rosana Binduwa Dipaka Pawana le Manisa te po twal thana hmuna hian an thleng ve ngala an lo ro man lok angin avinasa ruang chu puana tuamin an shwaina karwara tho chuan ahnunga bungrodana ada in onsi police station hom chunga om urni chora thipura ram hnuai lam an panpuita a chuta chuan ruang chu an va paita ani maktak main avinasa tha ani changa ni ni hnuwa Dr. Anuj Mato chuan hlo thona na satak nein zan amu hlei theitalawa zandar som pakhat vela baika in khalchhuakin avinasa ruang omna lam chu vapanin ruang chu puanin alo le in tuam renga ti chuan baika changa petrol chhuakin ruang chunga aleya a hal zuita ani poi khoitu te hian tual an tha ma hian man chho ani launan ro manna an sem sa veka ma se chung an ro man sem zong chu an tum angin a thleng theidalo phone call detail atangin nurse Punkala Devi chu rin hel thil thua thu zo fia tura la kani a ani kaltang hian thu chiang zo khailan zel ani a midang athurwal puite po chu sha chu ani hlomta a heti lain thil swal ti tu te zinga amazang hlaptu berle ro man sem tu berni an soi Dr. Anuj Mato po hun engma chen a omna chen shiat lawa bota kha hun rei tak chung police ten an chui zui reng hnu in kumin January ni somni pakhat kumsa ni somni pani khan an man vele a ani po hi man ani ni lala hian tol tha thu boya ve khian jela dalu ani veta ani